duherutse kubaha ikiganiro kivuga ku bikorwa bikorwa n'umutwe uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa M23 cyangwa se M23. Uyu mutwe aho wari umaze iminsi wigarurira uduce dutandukanye two muri leta ya Kongo. Ikindi nuko abaturage ba leta ya Kongo bakomeje kwishimira ibikorwa bikorwa n'uyu mutwe, dore ko uyu mutwe wa M23 nawo ukomeza kwizeza abaturage ba Kongo ko aho bageze hose harangwa amahoro n'umutekano kandi usesuye. Ubu noneho ikiri kuvugwa n'ubundi hano mu isi ya rurema no mu karere k'iburasirazuba, ndavuga Uganda, u Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Sudani na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni raporo yasohotse ivuga ko umwuka mubi w'u Rwanda na Uganda uri mu byatumye M23 yubura intwaro ikarimbura izi zirwana kandi zica, ikaba ikomeje irwanira muri leta ya Kongo kwa Perezida Felix Tshisekedi. Njyewe nitwa Eric Nshimiyimana muri mukumva, naho iyi nibizazanya ubuvumbuzi, ubushakashatsi ndetse na siyanse zicukumbuye ibyamamare muri politike, ubuzima bw'isi muri rusange, imikino n'imyidagaduro, politike n'ibindi byose, ubutegetsi n'abaperezida, byose nta handi wabisanga atari kuri Bizazamenya. Weho ukomeza ukore subscribe ukweya, maze ibiganiro byacu na documentary zacu kandi nziza zigezweho bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Nkuhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi b'i Burundi, tujya duhuza umuco, tugahuza imisozi n'abantu. Ndabakengurukiye mwese bagabo. None ngaho mu gisagara cya Bujumbura muriko murakoma, Cibitoki muraho murakoma, muragumye. Namwe kandi turabakunda cyane rwose. Abarundi bari mu Rwanda n'abari mu bihugu bitandukanye, mwese turabakengurukiye, namwe tubahaye ikaze. Ikindi ndagusabye ngo unege amatwi, wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye. Raporo y'ibigo bibiri bikora ubushakashatsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kuba mu mwaka wa 2021 umutwe wa M23 warongeye kubura intwaro, ahanini byaturutse ku mwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda. Murabyibuka igihe Ubuganda bwo kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni bwafungaga imipaka itandukanye iyihuzaga n'u Rwanda. Ibi kandi wabibaza abaturage bari ku mupaka wa Gatuna mu majyaruguru y'u Rwanda, Abakagitumba mu burasirazuba bw'u Rwanda, n'utundi dupaka duto duto nka za Rubaya, Kabuga, Rwemashya, Kivuye, za Cyanika n'ahandi hatandukanye. Abo babyumva vuba kurusha uko njyewe nabyumva. Ni raporo kandi yakozwe n'ibigo ari byo Ebuteri na Groupe des études sur la Congo cyangwa se JEC. Ikaba yarasohotse kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Kanama umwaka wa 2024. Ibigo kandi bisanzwe bikora ubushakashatsi muri politike n'amakimbirane, aho bwazanye ingingo yumvikana nkaho anishya muri aya makimbirane kuko bwaruka ku mutwe wa M23. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2021 nibwo M23 yari imaze imyaka abayigize barahungiye mu Rwanda no muri Uganda, yubuye imirwano na leta ya Kongo. Uyu mutwe ku ruhande rwawo uvuga ko urwanira guca ihohoterwa ku banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ucyura impunzi ziganje mu Rwanda n'igihugu cya Uganda, no kurwanya ivangura rishingiye ku moko, uvuga ko irikorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora raporo yo kuwa mbere ivuga ko ibi bitandukanye n'ibivugwa n'u Rwanda ndetse na M23, ko izi nyeshyamba zagarutse kubera ko leta ya Kongo irimo gufasha FDL n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi. Ibi ni ingaruka aho kuba impamvu zo kugaruka kwa M23.
ikomeza ivuga ko kandi FDLR ari umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Uyu mutwe kandi w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi no mu mwaka w'1994 mu Rwanda, murabyibuka. Iyi raporo ikomeza ivuga ko mbere y'uko imirwano hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubura, nta bimenyetso bigaragaza ko abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bari barimo bahohoterwa byigeze bigaragara. Raporo kandi ya biriya bigo bibiri ivuga ko Tshisekedi yagize ku butegetsi afite ubushake bwo kugarangiza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa leta ya Kongo, ariko kugeza na n'ubu ntabyarageraho, byaramunaniye. Ivuga by'umwihariko ko mbere y'uko M23 yongera kubura imirwano, bamwe mu ntumwa zayo bakiriwe i Kinshasa kuganira na leta ya Kongo, bakahamara amezi menshi cyane, ariko mu mwaka wa 2021 ukwakira ntacyo bagezeho. Ni raporo ivuga ko impamvu y'ingenzi y'uko kongera kugaruka kwa M23 imukomoka kuri politike yo mu karere. Ingingo y'ingenzi yari ubushyamirane hagati ya guverinoma ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Iyi raporo ivuga ko hari hashize amezi menshi cyane Kampala na Kinshasa bifitanye ibiganiro biganisha ku bufatanye mu by'ubukungu. Ibi byanatumye kandi muri Kamena umwaka wa 2021 izo leta zombi zisinyanya amasezerano yo kubaka imihanda ibiri, Kasindi Beni Butembo na Bunagana na Goma. Ni imihanda yari kubakwa na kompanyi za Uganda. Izi kandi zisanzwe zizwiho gutunganya ibikorwa bijyanye n'imihanda muri leta ya Uganda. Hejuru y'aya masezerano kandi ngo Kinshasa na Kampala byasinyanye andi masezerano yari aya gisirikare kurinda ibyo bikorwa byo kubaka iriya mihanda, aho yari arimo ayo gufatanya kurandura umutwe wa ADF urwanya leta ya Uganda, aho waherukaga kugaba ibitero by'ubwiyahuzi. Ibi byaguyemo kandi bane, abandi 37 barakomereka mu mujyi wa Kampala. Mu Kuboza mu mwaka wa 2021 kandi Uburundi ku bwumvikane na Kinshasa nabwo bwongeje ingabo muri Kivu y'Epfo gukurikirana umutwe wa Red Tabara. Uyu nawe ni umutwe uzwiho kurwanya leta y'u Burundi. Raporo kandi yabiriye ibigo by'abanyekongo ivuga ko ibi bikorwa byumvikanye byahaye leta y'u Rwanda kumva ko igeramiwe kandi ihejwe mu bikorwa by'aka karere k'Iburasirazuba. Ivuga ko kandi ku bijyanye no kuba muri icyo gihe umwuka utifashije neza hagati y'u Rwanda na leta ya Uganda, abakuru b'ubutasi bw'u Rwanda icyo gihe bavuze ku mpungenge zabo ko Uganda yakoresha umwanya yahawe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhungabanya igihugu cyabo. Muri uwo mwuka, iyi raporo ivuga ko u Rwanda ariko rwafashe umwanzuro wo gufasha M23, nubwo rwo rwakunze kuvuga ko rudafasha uyu mutwe. Murabyibuka ko ari kenshi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yagendaga asubiza kuri izo raporo ndetse n'ibibazo byagendaga kibazwa bivuga ko leta y'u Rwanda ifasha umutwe wa M23, agahakana kandi yivuye inyuma agaragaza ukuri ku kibazo kari abanyekongo atari leta y'u Rwanda, ko nta na hamwe nta n'umunsi n'umwe leta y'u Rwanda yigeze ifasha umutwe wa M23. Murabyibuka. Raporo kandi ivuga ko muri Werurwe umwaka wa 2022 ubwo mu mujyi wa Bunagana haberaga imirwano ikomeye, ingabo za Uganda zinjiye mu mirwano ngo zirinde ibikoresho byo kubaka imihanda Kampala yari yaramaze kohereza muri leta ya Kongo. Ni mu gihe ubwo Bunagana yafatwaga muri Kamena mwaka wa 2022, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo za Uganda mu guha ubufasha bukomeye cyane kandi buri hejuru umutwe wa M23. Iyi raporo kandi ivuga ko intege nke z'ingabo za leta ya Kongo n'imicungire mibi y'ikibazo ku ruhande byatumye iki kibazo kirushaho gukomeza kumera nabi. Ivuga ko kandi Kinshasa yatangiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR irwanya leta y'u Rwanda mu kurwana na M23,
kandi ikanga kugirana ibiganiro na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Hagati aho ku muhate wa Generali Muhoozi Kainerugaba, uyu wari umujyanama mukuru mu bya politiki wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba yari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ubutegetsi bwa Paul Kagame na Yoweri Museveni bwongeye gusubirana, umubano wabo urongera urazamuka. Mwaka wa 2022 bafungura imipaka yari imaze imyaka hafi igera kuri 3 ifunze. Aha naho murabyibuka ko imipaka yafunguwe maze abaturage bakishima. N'uyu mugabo ukomeye cyane wongeye guhuza abaperezida bombi maze bakongera kugira ibiganiro bituma imipaka ifungurwa. Byari impundu hagati y'abaturage ba Uganda n'abaturage b'u Rwanda bishimira ko imipaka yongeye gufungurwa. Ubuhahirane bukongera bukazamuka nubwo bidakomeye nk'uko byari bimeze ubu. Iyi raporo kandi igira iti nubwo amakimbirane hagati y'u Rwanda na Uganda yagize uruhare mu gutuma M23 igaruka, kongera kwihuza kwabo ntabwo kwahagaritse izo nyeshyamba. Kugeza ubu umutwe wa M23 na leta y'u Rwanda ntacyo biravuga kuri iyi raporo yasohowe ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 8 umwaka wa 2023. Ariko M23 yakomeje gutangaza ko yongeye kugaruka muri leta ya Kongo kubera ko leta irebera ibikorwa by'urugomo byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ivanguramoko no kunanirwa gukemura ikibazo cy'impunzi ziri hirya no hino bihugu by'Iburasirazuba, cyane cyane u Rwanda ndetse na Uganda. Kigali kandi nayo yagiye inenga Kinshasa kunanirwa gukemura ibyo bibazo. Raporo ya biriya bigo bibiri ivuga ko Tshisekedi yageze ku butegetsi afite ubushake bwo kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kugeza ubu ntabwo irabigeraho cyangwa se ngo abigereho. Iyi raporo ivuga ko Tshisekedi yasuye kandi yifuje gukorana n'ibihugu bituranye bya Uganda ndetse n'u Rwanda n'u Burundi mu kurangiza ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo harimo na M23. Iyi raporo kandi ivuga ko intege nke z'ingabo za leta ya Kongo n'imicungire mibi y'ikibazo ku ruhande byatumye ikibazo kirushaho gukomera, kikaba kibi cyangwa se imigabo n'imigambi ikaba nabi. Ko Kinshasa yatangiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro na FDL irwanya leta y'u Rwanda mu kurwanya M23 kandi ikanga kugirana ibiganiro na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Nari nabivuze haruguru. Iyi raporo kandi ivuga ko nubwo ibihugu byinshi interankunga byamaganye u Rwanda ko rufasha M23, ibyo ntacyo byatwaye u Rwanda kugeza na n'ubu. Ya bihugu bikomeye cyane ku isi, Uburusiya, Amerika n'ibindi bihugu cyane bikomeye bifite ingabo ndetse n'igisirikare gikomeye bivuga bikijyana cyangwa se rikijyana, ntacyo byigeze bikora kuri iyi mitwe ya M23 ndetse n'u Rwanda. Ibi kandi babiterwa n'uko u Rwanda rugenda rutanga ukuri hagati yabo rugaragaza ko naho ruhuriye n'ingabo za leta ya Kongo cyangwa se n'umutwe wa M23, ahubwo ko ibyo bihugu mpuzamahanga bikomeye cyane byagakwiye gufata iya mbere mu guhagarika no guhagarika burundu umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, aho wagiye wica abaturage b'u Rwanda, ukaba kandi warasize unakoze jenoside kuri Abatutsi mu mwaka wa 1994. Iyi raporo kandi ikomeza igaragaza ko ntacyo ibyo bihugu bifata ku bihano by'ubukungu ndetse ku Rwanda, ntacyo ibihugu bikomeye bifata ku bihano by'ubukungu ku Rwanda, ko biteye intambwe bigafata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda byaba intambwe yo kuba uyu mutwe wenda wahagarika u Rwanda ndetse no kurwanya leta ya Kongo. Ese umuti w'iki kibazo uzava he? Ese ni gute ibihugu mpuzamahanga byakinjira muri iki kibazo maze uyu mutwe n'imitwe irwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yahagarara, maze aka karere k'ibiyaga bigari ndetse n'akarere k'Iburasirazuba kakagira amahoro n'umutekano usesuye?
gusa byose biri mu mateka n'ibiganza bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Eric Nshimiyimana, ndabashimiye. Wowe komeza ukore subscribe maze ukore all notification, ukoresha mu magroup atandukanye no kuri status zawe, tujye tuganira umunsi ku munsi. Nta yindi nteguza naho ubutaha.